Kırgız tili sabagyn ötöbüz. Depteriňerge bugünkü çysloň жазasыңар. 21-oktyabr günge şarşembe klass işi. Öte turgan temabız içkertүү jana ajratуу belgileri. Kırgız tilindegi içkertүү jana ajratуу belgileri tığışsız tamgalar bolup sanalat. Alardy aytkanda özünçe tığış jugulbayt. Misалы, medal degen sözde 6 tamga 5 tığış bar. Men sıymыкtanam ырын көркөм okup çykkyla. Ekinci könügü сүрөттөн көргөнүңөрдү жазгыla. Kança tamga kança tığıştan kuralgan alarga sülemdördü түзгүлө. Birinci сүрөттө бул kanki. Kanki деген сөздө 6 tamga 5 tığış бар. Эми сүйлөм сөз. Биз кышта kanki тебебиz. Дептериңерге көчүрөсүңөр. Üçüncü könügü сүрөттөгү заттар кандай кем байлыктардан озеки айтып берсеңер болот. Үйгө тапшырма. Дептериңерге сүйлөмдөрдү көчүрүп жазасыңар.